Silav dîsa êvar baş hev baş hevanno li Helebê divan rewşan de aniha divê demê de lehvatinekê çêbûye. Pêşî wê birîndar ji wan her du taxan werin derxistin. Ew birîndarên me, şervanên me ê ku dibin kavilan da mabûn, ê ku di malê xwe de sivîl birîndar bibûn, ha şervan dibe, ha birîndar dibe, ha sivîl dibe, feq nake birîndar wê di dorê de di rêzê de pey derpê ji wan her du taxan werin derxistin. Bi wesayîtên şexsî yan jî bi wesayîtên cuda ew ê derbasî Rojavayê Kurdistanê werin kirin. Roj miştera lînk şandiye biborin hevanno. Roj wê tevlî bibe miştera lînk şandiye ser WhatsAppê ama ez dikarim bişînim vê derê jî. Deqekî eştera bişînim vê derê jî temam tişnabe. Roj wê were tevlî bibe ez di vê navirê de heta ku roj were ez ji were van nûçiyan pêşkêş bikim tiştek ku me ji were gotibû niha çeteyên dewleta Tirkiye û çeteyên Şamê bi şervanan re yan jî bi kîjan rêveberiyê re nizanim li hev hatine ji ber ku aniha li Rojavayê Kurdistanê mixabin em muxatabekî nabînin di derbarê vî şerê de. Rayedarên Qesedê daxuyanî nadin li ser navê Qesedê dem bi dem daxuyanî tê dayîn ew jî tenê dibêje me nekiriye. Mesela aniha av li ser Helebê hatiye birîn li ser taxekî dîsa Qesedê rabiye son dixe bi Xwedê û pêxember dibe me av nebiriye. Êrişekî tenê çêbiye li ser Helebê li ser avahiyekê dewletê ye Qesedê derketiye son dixe dibe me nekiriye me êriş nekiriye. Mîna ku stûç be êrişkirin, mîna ku stûç be mudaxele kirin dibêje me nekiriye. Tenê ew heye ama rayedarên Qesedê milletê Kurd li wan digere. Milletê Kurd dixwaze dengek ji wan derkeve. YPG, YPJ, Qesedê ew rayedarê wanê ku di wan peymanan de diçûn dihatin. Yani hin telefonê me çêbûn bi Rojavayê Kurdistanê re me xwestem zanibim ev rayedarê me li ku derê ne tu kesekî bersiv nade. Kes dibêje em nizanin. Mesela hesabê X'ê yê Mazlûm Ebdî ku normal pir aktîf e aniha neaktîf e. Tuneye tiştekî têda. Yani ez hêvî dikim tiştek nehatibe serî wî. Generalê me Kurdan e, însanê me jî hez dike. Ez hêvî dikim sağ selamet be. Di rewşekî wisa hesas de di nava şerê li Helebê de ew bêdengiya nava Kurdan de bi qasî bêdengiya navnetewî em êşandin. Aniha ez nizanim. Tiştekî ez vêya ji we re bixwînim. Meclîsa gel ya Şêx Mexsûdê diyar kir li taxê agirvesekî qismî hatiye ragihandin hem jî lehvatin çêbûye. Hewdanên ji bo derxistina sivîlên birîndar, jin û zarokan berdewam dike. Ne tenê birîndarên sivîl jî, birîndarên şervan jî dibe ew jî ji wê derê werin derxistin. Meclîsa gel ya Şêx Mexsûdê di derheqê êrişên hikûmeta demkî û komên çekdarî yên girêdayî Tirkiyeyê li ser taxên her du taxên Kurdanê Helebê daxuyaniyekê daye diyar kiriye ku agirvesekê qismî hatiye ragihandin. Hewdanên ji bo derxistina sivîlên birîndar, jin, zarok didomin. Lê tiştekî dî ji we re bêjim hevanno, di çarçova vê agirvestê de ez bar dikim ev agirvesta dawî ye. Heta niha du sê agirvest îlan bûn. Li gorî vê agirvestê sibê ne du sibe heta du sibe êvarê wê temamê şervanên Kurdan ji Helebê werin derxistin. Yani wisa li hev hatine. Yani em mecbûrin rastiyê bibêjin. Tabii guherîn çê dibe çê nabe em nizanin. Ji niha ve heta 12-13 mehê guherînekî çê dibe çê nabe em nizanin. Lê li gorî lehvatinê dibe her du taxên Kurdan teslîmê wan çeteyan werin kirin. Deng çima tune? Hûn dibêjin deng tune heqetin? Silav, Can Roj, merheba bixêr hatî. Lavşta û bînerên te re. Dengê min tê ne? Deng tê min? Dengê te heye ez dibîsim lê hemanî
نظام بینەرێن هێژان کاچە بێژن دنگی تجی هەیە tamam dengê te jî heye ئامەژ مۆبایلێ داوا کرد دەنگ هەیە tamam niha hevan û çima we ji me re got dengê te tune ye yani min ew qasa bîle sebeb qisêkirina deng we heye deng tê temam e jan roj zû de me hev nediye zû de tu tevlî bernamê nebûyî ez hêvî dikim tu baş bî tu çewanî زۆر سپاس ببوورە دەمێکی ئەس وەکی دن مژولم هەنێک جوینە لەسەر تیم ئەمبێژن ئەپلیکیشنە تیم و لەسەر تویتەرێ ئەم گەلێکی هەنێک چاڵکیان چێتن لێ هەمانی ئەس دەشۆپینم کەناڵەتە ئەس نکارم ببرم دەشۆپینم لێ gelek caran nikarim zindî yanî temaşa bikim. Mala te ava. Niha weke rewşa dawî tiştê ku min gava din ragihand ev haya te jî heye li hevatin çêbiye destpêkê pey derpê wê birîndar derkevin paşê jî heta 12-13 mehê bawer dikim Heleb li Helebê wê Kurd nemînin. Nerê rast e. Niha Amerîkî ketine xetê Amerîkî Thomas Barak nihêlî Şamê ye û gor ku ji me ve xuya bû ji ber ku kesek netenê rêveberiya Xweser netenê rêveberiya Kurdan kesek alîn em bibêjin çi alî hêzên siyasî hene û çi hêzên leşkerî hene li rojilata navîn gîş agehiyan veçêrin ji ber ku gelek lîskine hene kirrêtin ji ser serî gelan çêdibine û ji ber gelan têne veşartin. Nihanî ez dikarim bibêjim ez dikarim yanî birhetî bibêjim ku dewleteke wek dewleta Tirk nihanî tiştê ku ji gelê xwe veçêre gelekî mestir e. Tiştê ku gelê em bibêjin mecmueyê gelên Tirk ew gelên êku vê dewletê dijîn ne tenê Tirk û Ereb û Kurd û Tirkmen û nizam çi tiştê ku ji wan tê veşartin gelek zêde ye nihanî em vegerinin mijara me Amerîkî ketine mijarê yanî ketine em bibêjin mufewedatan mufewedatan nîqaşatan yanî Amerîkiyan yanî gor ku ji me ve tê xuyan ku dixwazin êdî yanî li Kurdan ferz bû ku Helebê vala bikin ji ber ku Heleb ji destpêkê de yanî Tirkî gelekî yanî tekîd ew yanî israr dike ku va bajara dê dibin kontrola Tirkiyê de bê. û Tirkî yanî dawî bi axa kir û hevpeymana yekî Nîsanê a ku navberî hikûmeta Colanî û em bibêjin rêveberiya Şex Mexsûd û rêveberiya Şex Mexsûd û Eşrefî îtîfaqiyek hebû yan peymanek hebû ew peymana niha hate şikandin bi destê Tirkî loma jî Kurd nihanî bizav dikin yanî hewl didin ku peymana azarê neîşkandin ji ber ku peymana azarê bişkê em ê vegerin xala yekê em ê vegerin Roj meselekî teknîkî ji bo meselekî teknîkî rêja bikim tu serê xwe hindikî wisa bide piş xwe ji bo rakim bigire ewsa bisekînî baştir e ji ber ku serê te têkeve nava ekranê wê demê ez û telkîneke hev xirab derdikevin serê kamera xwe dikarî xwar bikî ne mesele lê dûrbûn ewsa baş e temam e niha jan tişta ku em merex dikin tişta ku ev sê rojin em dipirsin madem biryar hatiye girtin madem dihat zanîn ku Heleb wê ji Kurdan were xalîkirin çima şer çêbû çima mala xelkê wêran bû çima 300,000 Kurd dîsa ketin ser rêyên koçberiyê ev însanên me ê Efrînî bûn ew berê hatin Til Rifatê hatin Şehbayê per perîşan bûn di wan çadiran de paşê jî hatin ketin Helebê ev bû 4 car ev felaketê serê Efrîniyan rast e çima rayedarên me pêş ta qebûl nekirin yani madem şer heye tu ay zanî dawiya vî şerê têkçûne madem tu zanî têkçûne çima tu pêş ta milletê xwe şiyar nakî têm digerim sen eynî pirsê
راسته اف برساجي مشروعه واف برساجي قالك د برسن تبي هناك برسيارجي د د ريفري خسرده نهاني بيشي بيشكم دست ببجن شروع كنا سياسي بكن عفرين برينا كبركودا عفرين نكيمي حلبچه و از کارم ببجم عفرین بخوا کردستان که بچوکه جبرکو تایبەتمەندیە کە عفرینێ هەیە عفرین هەم ژهالی بنێ نهانی ئەم دەبێژن چاندا کوردی دێ وەرێ پشافتن دێ وەرێ ئەسیملاندن تر چاندا کوردی ئەسیملا دکەنە چاندا کوردی دا هەیە نهانی هەر باجارێکی کوردان تایبەتمەندیە کە خوا هەیە نهانی تایبەتمەندیە چاندا ئەفرینێ دەڤۆکە واندا دانên xwarinê da di kincên wan da reqsê wan şahiyê wan Efrîn taybetmendiyeka xwe heye nasnameyeke nasnameyeke biçûk di nav nasnameya Kurdî da Lomanî nihanî ne ku ez dibêjim beşek ji Efrînê kete bin xeterê yan meselen em bibêjin beşek ji Efrînê dê mehev bibe bajarek bi tevahî em bibêjin herêmek bi tevahî wek em bibêjin lesa mehella wek bajarê Amedê tevda xwedênekê tu wêran bikî demek te çi ne tenê Kurd te nikarî bibêjî Kurd li her derê hene nexeme xemekî gelekî mezin e ji ber çi ji ber ku Efrîn bi xwe nasnameyeke di nav nasnameya Kurdî da nasnameya Efrînê taybet e wek nasnameya em bibêjin Rihayê wek nasnameya Amedê wek nasnameya Wanê wek nasnameya çi nasnameya Kurdî ê Hewlêrê Lomanî ev ez baweriya me da ev nekîmî Helepçe ye ev tiştê ku hate serî Efrînê va 4 salê 5 salê dawî da çil bajarê Efrînê bixwe çil em bibêjin li herêma Efrînê bixwe û çi li Helebê ji ber ku gelek ji şeniyên Efrînê hatin li Helebê bicibûn berî şerê Sûrî û di dema şerê Sûrî da nihanî merî dikare bibêje yanî reha pirsgirêkê yan em bibêjin cezrî mişkilê cezrî pirsgirêkê yan dibêjin bi Tirkî koka mişkilê koka vê pirsgirêkê çi ye koka vê pirsgirêkê faşîtiya İslamî ye nihanî li rojhilata navîn wek çawa demekê nasîzm wek çawa faşîstiya em bibêjin ê İtalya û nasîzma ê Almanî ê Hitler wek çawa bibû xeterekî mezin li ser tevahiya Ewropa niha li rojhilata navîn faşîtiya İslamî xeterekî ê herî mezin e li ser rojhilata navîn Efrîn bi xwe di çav Tirkan da di pirsgirêk hebûn yanî di sebem hebûn ku kînê ji Efrînê bi taybetî kînê ji Efrînê bigirin ayekê Efrînê tu dikanî bibêjî ji sedî zêdetirîn notî xelkê xwe welatparêzin û tu nikanî malbateke Efrînê bibînî ku yek ji zarokên wê neçûne şerê welêt şerê parastina azadiya welêt ev yek a didiyan xelkê Efrînê bi piranî xwe ji sedî nodî zêdetir rizgar bûne ji faşîtiya İslamî ne dibin bandora faşîtî ne kolene ji İslamê re ne kolene ji vê faşîtiyê re ev faşîtiya İslamî nihanî îro ew ê nivîsî nivîskar wêjevanekî Kurd ji Qamişlo navê xwe Nîzar Agirî belkî gîş wî nas dikin Nîzar Agirî dibêje û ez vê gotina wî baş fêm dikim ji ber ku ew derbarê Efrînê dinivîse ye dibe Kurd bi milyonan derneketine qadan ku xwe ji Îslamê ku xwe ji vê faşîtiyê bêrî bikin dibêje ev çiqas gelek ew dibêje ev gella gelê Kurd û li pêş çavê cîhanê bibêje em ji vê faşîtiyê bêrî ne İslam ne ewl e İslam ne ayînî ye İslam sîstemekî faşî ye ê siyasî ye İslam faşîtiyake siyasî ye İslam ne ewl e İslam ne wek Budîsmê ye yan wek Xristiyanîtî ye yan wek Yahûdîtî ye İslam faşîtî ye ev yek dibêje min
من باور دکر و من دخواست که کرد جاره یکی به میلیون درکفن ببیجن اف اولا که ام بو 1400 سال دبن آلاوه اوله دا امتینا دبن آلاوه فاشیتی دا امتینا تین کشتن دوید ام جوه اوله درکفن خواجه بیری بکن دبل همانی که مورگان نکرجی ام خویایه ام گلکی نتوکه بهشن ام گلکی نتوکه بهشن جبرکو ام دجمنی خب باش ناس ناکنه اردوغان ترکیه نهیری که ترکیه نکاره بردوام بکی وقت دولتك فاشيست وقت دولتك فاشيست تركيا نها بالاوروبا دبيجن تركيا او دبيجن يعني الفي بارزمينه اوروبا تركيا دولتها هري داوي يا فاشيسته افا جيش يعني ام ببيجن نيفيسكار روجنا مجار دم كل صار تركي دنيفيسن دبيجن تركي the last fascist country in Europe دولة أضاوية فاشيستة لأوروبا أو بيجن أوروبا نجعلي جغرافيا نجعلي أم بيجن كو بشر نج أوروبا يعني. أردوغان دما كون هيري أف فاشيستيا تركي نكاري بباريزي ونكاري بردوان بكي تشتكي دن درباسي فاشيستيا خاكر فاشيستيا إسلامي ديت بفاشيستيا إسلامي دكاري بلكي او وصا تخمين بكي بلكي تقارب بردوام بكي وقت دولت نهاني تركي دنا خوشي خواهنا فاشيتيا توراني يعني فاشيتيا بيجن نجات برستي وفاشيتيا اسلامي نهاني اويا سركيشيا فاشيتيا اسلامي دكي اكابي وان بيجن مهبي بخشلي سركيشيا فاشيتيا ام بيجن نجات برستي دكي نجات برستي تر لوما از بيجن رهي مشكلة رهي برسجريكي إما أم نهاني شر من ناتاني بأم ببجن بهمولاتين سوري رانا إيكو أموان السر ماسي منكم بالهاف بكران ناوصاي برسجريك ناوصاي برسجريك نا خلافك سياسي نالها أم ببجن نالهاف كرنا كسياسي ناوصاي برسجريك نا سياسي برسجريك أما برسجريك كتشاندية برسجريك كتشاندية برسجريك كما كو أموان ناوك هفن أموان ناشبه هناف ام كرد ام جوي فاشيتي دركاتن ام قبل ناكن ام فاشيدن ام قبل ناكن كو ام سيستما كيل سر بنجها نجات فرستي افا بكن لوماني كرد ناي قبول كرن جالي فا فاشيانا از ناخذ بردريج بكم تتخازي Tamam. Tu şirova xapaşê bidomînî niha herkes vê yekê dipirse Mazlum Abdîl Kuderê ye heqeten em ji bo jiyana wî jî em hinekî dikevin nava tirs û fikariya roj haya te heye heqeten çi roje te agahî negirtiye ji Mazlum Abdî? هاني جارة داوي بو بالي هفتاكي كو بكم از باورد كم بالي هفتاكي تشتاك يعني تا اگهي جناهات Li ser hesabî wî X'î jî em digere em tiştek nabînin. Yani heval eger tiştekî hebe niha mesela rojnameger ez pasî eştet bipirsim mesela azana reşvan Robin Reşvan hevalekî me rojnameger e vê derê em silavê xwe jê re dişînin eger li me godar dike ez pir dixwazim rojekê bibe mîvan me pir cara hewl da were tevlî bibe li Amerîkayê tabî kî pêdiviya me şîrovê jî hene lê ji ber meseleyên teknîkî ji ber saetên me yê Ewropayê Amerîkayê me li hev nekir niha îro tevlî Rûdawê bûye ez dixwazim qismekî axaftina wî parve bikim bi hevala re dibêje eger hûn neaxivin eger hûn dew nekin kes mafê we nadewe binêrin çi dibêje dibê bala rêveberiya Donald Trump niha bi temamî li ser guherînên li Îranê ye li Amerîkayê pirtir niha rojev Îran e ez ew bikim li Amerîkayê niha rojev Îran e serok Trump jî balkişan ser bûyerên li Îranê got ew amade ye alîkariyê bike alîkarî bike ji bo êrişa ser Îranê lê ez dixwazim vê rastiyê bibêjim Amerîka li rojava li Sûriyê ciyekî girîng nagire Amerîka pir bala xwe nedaye ser Sûriyê yani xuya ye bala we ser İsraîl û Tirkiye be du aktorên sereke mesela hevalê me rojnameger Robin Reşvan dibêje
dema êriş li ser pêkhateyên din ên weke Durzî û Elewî hatin kirin, dengvedaneke pir mezin çêbûbû di qada navnetê wî de. Ji bo Kurdan eynî tişt neqewimî. Qehqema dünyayê nebû. Li Washingtonê gelek kes hewl didin fehm bikin ka çima ev bêdengî heye. Bêdengiyekî gelekî sosret û ecêb heye di derbarê êrişa li ser Kurdan de. Dema li Swêdayê êrişê Durziyan kirin, Durziyan baweyekî pir çalak bi bandor doza xwe xistin pêş û cîhan agahdar kirin. Niha ji bo Kurdên li Helebê em vê yekê nabînin. Dema tu naxifî, tu nikarî dozê bikî. Tu nikarî doza xwe bidî naskirin. Wekî din dibêje Serokê Amerîkayê Donald Trump ji alî hêzên heremî ve hatiye îqnakirin ku Serokkomarê Sûriye Ehmed El-Şara guheriye însanekî baş e, ji ber vê yekê dibe rêl pêşe wî vêkiriye. Reşvan hişyarî da ku êrişên li ser Kurdan vê derfetê têk dibin. Binêrin. Trump xwest îmkanekî bide Sûriyê û Ehmed El-Şara. Hêzên heremî Trump îqna kirin ku rêl ber veke. Ehmed El-Şara wê derfete ku Serok Trump daye wî dişkîne. Xıyanetê li wê îmkanê dike. Tamam? Yani Ehmed El-Şara xıyanetê li derfeta îmkanat darin Trump dike. Çimkî êrişê gelê xwe dike. Li gorî peymana yekî Nîsanê diviya bû qesê de hêzê xwe bikişanda, hêzê xwe cihî ew derbi parastana, çima êrişê wan dikin? Qesede vekişiya bû. Ev êriş li ser sivîlan dibêje. Ez hema xilas dikim hevalê roj. Wekî din rexne li rayedarên rêveberiya Xweser dike, rexne li Qesedê digire, dibe têra xwe dengê xwe nagînin Washingtonê. Medyaya Başûrê Kurdistanê ji ya Rojavayê Kurdistanê çalaktir e, bihêztir e. Çima? Çima medyaya Rojavayê Kurdistanê çênabe û dernakeve pêş? Kesên ku biryarê didin, fermandarên Qesedê be, berpirsên rêveberiya Xweser bin, divê baxifin, divê daxwaz bikin. Min axaftina wî eciban lew me zîro wê destûrê didim xwe ku bi we re parve bikim. Mesela dibe zîro çûme li ser hesabê Mazlûm Ebdî X'ê dinêrim, tu tiştekî tune. Mesele di vê derê de ye. Medya Herêma Kurdistanê ji medya Rojava çalaktir e. Mesela peyamên Mesûd Barzanî rolekê gelekî baştir dilîzin de avakirina raya giştî de. Çima ê Rojava nalîzin? Bêdengiyekî pir sosret li Rojavayê Kurdistanê heye, mirov nikare watê bide. Di dawiya axaftina xwe de wekî din çi dibêje? Hişyariyekî ciddî jî dide. Dibe eger hûn neaxivin, eger hûn daxwaz nekin, kes vê dozê naxe Rojava xwe, kes xwedî li we dernakeve. Dema Durzî hatin kuştin, wan dunya ra kir serpiya, divê Kurd jî wisa bikin, eger hûn neaxivin, hûn li Rojava tim di cehennemê de dojehê de bimînin, dibêje mixabin. Yani ez bi xwe nizanim tu çawa dibînî, ji ber ku hinek nêzê fikrê min e û nizanim ez dihêlim ji wîjdana we radî hevano, hûn jî bi xwe şîrovê bikin. Keremke roj. Niha gelek axaftinê ku hata gotin têda em bêjin beşeke mezin ji rastî heye. Pirsgirêka me wek em bêjin niha wek tecrübe di tecrübeyên Kurdî hene. Tecrüba em bibêjin Başûrê Kurdistanê û tecrüba em bibêjin Rojavayê Kurdistanê. Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê di dema îro da li pêş te dirê hene. Yan tî bibî Sûriya, yan te bixwazî tu dikarî bibî Sûriya, wek nimûne Sûriya. Em bibêjin Sûriyayê Başûr, nizanim Başûr û Bakur ew ê nedemokratîk. Koreya Bakur, Koreya Başûr. Okey, Kore. Koreya Bakur ez bêjim. Ew ê ku Kim Jong-un. Yan tu bibî Sûriya, yan jî tu dê bibî wek em bibêjin welatekî wek İsraîl. Welatekî wek İsraîl, welatekî ne şert e İsraîl, welatekî wek İsraîl, welatekî wek em bibêjin İtalya, wek Danimark biçûk e. Danimark ne welatekî mezin e. Divêt gelî herêmê te ew jî xudan rol bê. Rolê bidî wan. Ne til serî wan bibî bav. Nihanî Herêma Kurdistanê em bibêjin Rojavayê Kurdistanê yek kêmasî hene di şêwaza em bêjin rêveberî da yek kêmasî hene. Lê hemanî
جبه ریوبری یعنی لباما جی پی واتنه ام نکارم ببیجن دوید والا وک مخالفین سوری دمکو دولت نل گور مزیز آن بگو ام دولت جبنده هلوشینن ام قالا وی چتی ناکن ام نوک عربان ام ناخوازن ام نوک مخالفین سوری ام ببیجن که دولت نل مزیز آمایه دوید ام دولت جنفا هلوشینن و جنفا آوا بکن نا چه جوان درکت بونا پیلاو ترکی بونا پیلاو براستی بونا پیلاو ترکی ناوای ام ببیجن و تروریست اسلامی زومبی نه وانا نمروون وانا دروای مروانتیه اوانا زومبی نه اوانا ها پیلاوین ترکی نه لدولت تروریست آمازن دولت میت آها کانفیدان او دولت و زومبیانا دمشینه جبرکو میجی یکی وک هکان فیدان وکه دمیجی ویدا زومبی یکی بچوک هیا لومانی اوانا نکانن دروای و ایدئولوژی بفکرن نکانن دروای و ایدئولوژی فاشی بفکرن جبوی روجاوای کردستان دخوازن نمونه که گلکی برواجی و نمونه بده برواجی نمونه دولت فاشیست ترکی دولت تروریست ترکی چه نمونه دخوازه بده دخوازه نمونه که دموکراتیک بده نمونه که دموکراتیک لو مادام تدخوازی و نمونه بدی لو مشتت خواستن راگهین خوا وک راگهین ام بیجن مدیای وک مدیای دولت اوروپی آزاد بکی و آزادی پیوه تبه پارێزی و قانونێ دەینی دناوبەرتە و ئەم ببێژن شێنیاندا قانون هەبێ نه ئەم ببێژن دەبێت ئەو ئەم ببێژن دەبێت جیهازێکی ئەم ببێژن ئەمنیان ئاسایشی هەبێ نا دەبێت قانون هەبێ دەبێت قانون وەرێ تەفعیلکردن دەبێت قانون وەرێ تەفعیلکردن دەبێت الڤی دەولەت الڤێ هەرێمێ نموناك واري دانين كو خلق ببحثي كو اوانا الولاتكي سردمن ومودرنن لو ماني دتش شتاتي خواستن قانون افياك قانون دفت هبه وراجهين دفت راجهين مديايتا آزاد به وروجنامه‌گر دفت كيفي خو كارمن بيفن ياك افياك ايد ديان شفافيتنا از صورت گفتن عثمان بایدمیر تباسا روشنامه‌گری اومده که جوره بیجم تلویزیون ما ای کردا کو به پری ملت ما آنها دخبتن به صدان کستی دخبتن جبر کو روشه که آورته لکردستان تونه جبر کو شهر و پفچون تونه جبر کو دکولان حلبه ده خوین نارجه از وقت ده بیجم خوین ران نارجه حقیقتا خوین درجه دکولان حلبه ده نزانم جان روش دید ندید وسا چمکی سوره ده حرکت نوا کلان حلبه ده یعنی اودی اوکنه یعنی سمبولیک ناخفم حقی وسه یعنی ایدی چته آنها دوان ساعتان ده کچین ما اسیر نگرتنه دیل نگرتنه ده نخوشخانه ده به صدان جنازه ما تونه نه ev televizyonu me ku bi perê milletê me qaşû weşanê dikin bi sedan kestê de xwedî dikin dubare weşanê dikin weşana ku weşanekî serxwezayê ya ecayîb tişt e ya rewşa awerte îlan nakin televizyonên me tima wisa nizanim ya kesek tune ji wan hesabê jî bixwaze ew jî merciyekê tune ew jî hesabê bidin wê merciyê yani ecayîb tiştekî ye şaşma me نا تركي بزمانك دريج pardon ببره بس تشتكي من نشان ده كدري بو لسر روجلات کردستان بریا هر تشتی ستاره خدا لسر روجاوای کردستان به لسر روجلات کردستان به لسر کرد و کردستان به ایرو جارک دن ام دبینن که لدجی او ظلم و زوردستیا کل سر روجاوای کردستان به تایپیتی یه حلبه یه شیخ محسود جارک دن دان نشاندان که او نجاس پرستین که دجمنانتیا کرده دکن مخابن هزار مخابن دوستانی و اوبراتیا گله کرد جارک دن رد کرن
1000 مخابن کو ایرو جیرانên me caret din bunu kujerê me. Îro Ankara destê wî di nava vî konkujiyê dayê. Her wiha Şam tena serê xwe nîne. Her wiha em dazanin ku destê Ankarê yê qirêj di nava vî gelemşê bi xwe dayê. Lê bira hemû cîranê me baş bizanibin. Em dijminantiya tu milletî nakin. Em dijminantiya tu olî nakin. Me nekiriyo em nakin. Tiştekî din jî heye, roj belkî ez naxwazim gotina te nêvcû bimîne, niha elbet fikrekî wisa jî heye. Li rojhata navîn guherîn û veguherîn çêdibe. Hêzên cîhanî dixwazin li Îranê, li Tirkiye hin tiştan biguherînin. Ji bo biguhere hêzeke lokomotîv ya guherîn û veguherînê lazim e, yan jî hêzeke ku bikare bibe qurbanî. Ev hêza ku dikare bibe qurbanî milletê Kurd in. Ji xwe wisa çêbû, hem di mesela Daişê de wisa çêbû. Aniha dibe ku plan proje hebe hem li Îranê hem li Tirkiye milletê Kurd derbixin pêş bixin qurbanî ji bo ku li wê derê serhildan çêbin û milletê Kurd bibe qurbanî û di dawiyê de jî statûyekî jî nedin Kurdan weke li Rojavayê Kurdistanê. Hani bi siyasetê da peyva bawerî ya ferhenga siyasetê da peyva bawerî cihê xwe tune. Meriv nikare bibêje bawerî heye yan tune. Ev Kurdan disekinî wek lîskevanên siyasetê, wek beşdarên vê herêmê ka çawa karin siyasetê bimeşînin. Ez hani heş dikime ku Kurd edayî wanî siyasî, performansa wan siyasî gelekî pêşdihatî. Va 20 salên dawî Kurd di siyasetê da ne wek her car Kurd wek her car em ser xwe dibêjin û dilorînin em dibêjin Kurd di siyasetê da têk diçin û di tivingê da bi ser dikevin. Ez bawer dikim ev peyva kevine. Ev peyva vedgerê demên şoreşa Şêx Saîd wê damana. Nanî ji bo Kurdan divê tiştekî Kurd hîn em nihin di rêveberiyê da, dibe ku Kurd hîn nihin di rêveberî da, nihin di avakirina dewletan da, em bibêjin merî karê bibêje em nihanî Kurd di dewleta me hin. Dewletek li Başûrê Kurdistanê, dewletek li Rojavayê Kurdistanê. Lê hemanî ev di her du dewletana jî ne hêzdarin. û cîranê me li Rojhilata Navîn gel hebûn û di rewşa me dabûn û demeke dirêj xwastin ku karibin biguherin. Wek Ermînya partiya wan ez karim vê partiya taşnaq, partiya a dayîk bû a vê netewê, partiya ku Ermînya parast, partiya ku Ermînya ava kir, partiya taşnaq ez karim bînim beramberî partiya PKK. Rola ku partiya taşnaq lîst li Ermînya çawa karibû netewa Ermenî biparêze, wek PKK îro çawa vê rolê dilîze, hem hindekî siyaset, hindekî şer, hindekî lê hemanî ez nikarim bibêjim sedî sed Kurd xweşik li gor mizêzê min, yanî li gor mizêzê min û li gor mizêzê gel xweşik siyasetê ji heq derdikevin, ji ber ku çi? Ji ber ku kompleks gelek heye. Di Rojhilata Navîn da kompleks gelek heye. Ji haliyekî da Tirkî, ji haliyekî da İsraîlê, ji haliyekî da Amerîkayê, ji haliyekî da tu dibêjî Îranê, Saûdî Erebiyayê, nihanî meselan tu bala xwe bize Saûdî Erebiya, dewleta Erebistanê, çi xas teresanê wanî medyayî heye, çi xas kanalê wan televîzyonî heye, giş dana pişt kê ye, dana pişt Dixwazî vê bibîstî. kerem ke. بله همون بینه ما شهر و پیفچون در آوار هیزن آلاکاریان درین او چتن گرده حکومت دمکی و Ez ji we re tiştek bêjim. Ev rojnamegere Dilbirîn Efrînê navî wî, ciwanekî rojnamevan bû. Êrişên li ser her du taxan dişopand, di dawiyê de ji bo ku saxî nekeve destê wan çetiyan, xwe teqand û şehîd bû. Dawî li jiyana xwe anî. Ji bo saxî nekeve destê çetiyan, ev dîmenê wî yê dawî ye. بگرانی بردوامن هیزن آلاکاریان درین برسیز به وان بگرانی دادن او ده همان دمی ده جی پیشکتنین
نقطه‌ین کو چتین گرده حکومت دمکی تیدانه دست نزن آوروکلیان درین دانه وی کام دبیسن اف تشتكي نهاني تخوا فضایی بکی تنها بتقینی دجمن دا اف تشتکی اف خیارکی جگرتنه حسانتره جبرکو تشتک جمرنی خرابتر هیا پنج کس دنگیوان همه از نخوازم پار بکم چوا خاطر دخوازم بله تشتك جمرني خرابتر هيا كنت تيكفي دس و حيوانانا براستي حاشا حيوانا مخابن كواس بيجن حيوان حاشا حيوانا تيكفي دس زومبيانا زومبينا تكتك الدنيا كم مري كاربه ناوكي لوا فاشيستين جهادي بكي جبيلي كو افانا زومبينا مروفن نمروفن افانا تشتك تدل لباوان تنا تزاني زومبي شباز دبيجن زومبي جبركو الزومبي هيبركي بدله وبهشه بميجيه فيروسك دكافي تو روماني بلكي تخواندي رومانا ياكيكو لسر زومبي هاتيني فيساندنا دبيجيكو مروفنا وك ام بيجن شين يعني برماي مروفان فيروسك دكافي في مروفي هشي ويدتشي يعني ميجي ويدتشي ودلي ويدتشي دبا زومبي اف فاشيستين تركمان وعرب يكون هاني الحلبة شر كردان دكن ودخوازن كوم كوجيه اللي بيج كردان بكن بريفابريا ميتي ترك بريفابريا هكان فيدان نهاني مجرمة طواني شره هكان فيدان جرجع كرد دولتك كوان هبه يوم بشتجري كردان هبه دفت يكي وك هكان فيدان وك سلوبودان ميلوسيفيتش هر المحكمة لهاي هكان فيدان درجة يكي او نبي خا كالن او يدن نبي خا كالن بلكي كالن ابراهيم كالن اوانا كو عدالات الدنيا هبه يوم بشتجري كردان هبه اوانا دفت هر المحكمة لهاي محكمة تواني شر نهاني تركي بزمانك يدرج دبجه ايما ناشونال سيكيورتي يعني اولكاريان امني قومي بيجن امني مي قومي يعني اما بيجن امني مي نتاوي يعني اولويات مي نتاويها اولا كما اولويات نتاويها اولويات ما نتاويتنا از انا وان دیمنا جی نشان دادم مدگو قی ایدی تجار ده حیات ده کرد لایق وان دیمنا ناین ادیتن يعني اف قومك داعش تكبر او قومك د دنيا ده لهنجاوي اثبات بو ايرو اوسا لپی هباتنا رسكرن جوان تا خانتين درخستن اف سيفيلن مناجي نشهروان اف سيفيل نشهروان اف سيفيل اري اما جانرو سيفيل به شهروان به فرق ناكه نها وانا ايرو تينن سري سيفيلان شهروان مجيج بو نكبن في روشي خد تقينن يعني فرق چیه يعني فرق چیه دبي ام لايق وان ديمنا نهاتنا ديتن دبي ما دستور ندبا ملت ما بكما بيروشي سيفيل تيجان مثلا وكي ملتي كرد ام چواد كارن راضي ببن كو خورت ما سيفيل با شربان و فرناكه فقناكه چماد كبا بيروشي في بوزيشنه جي كو قصده ما هي مثلا يه پجه ايرو داخوياني دايه çukura tiştan dibêje ama tu tiştekî tê de tune biryar tê tune tiştek tê tune em dibêje jinan diparêzin temam tu jinan diparêzî li ku diparêzî tu li kûyî yani tune acayip ez şok bûme di mesela Helebê de bi yek dengê biryarekî hatiye girtin hem ji qada navnetewî hem li Rojava hem li her derê milletê li wê derê bi tevî şervanê xwe ve bi tenê hatine hîştin ev ez bar nakim jî bîr bibe Heleb wê bibe mijara romanan, mijara fîlman, mijara komployan, mijara bazaran, ediye nizanim çi ye
Ez Ev pir nazanım tu bikevî nava teoriyan jî. Mesela agahiyên ku te girtine wisa germagermî sibê du sibê wê çi bibe ev çetên ku îro li Helebê xistin gelo berbê Raqayê Tebqayê ve ev ê werin gelo ew ê bêre zêrê herêmê petrolê ku merkezekî mezin li dest xisiye ew ê me bigirin ew ê werin heta Kobanî vana hemiyana pirsin. Yani ew jî ku qesede ew qasa bêdeng be ew ê çawa sibê me biparêze نهانی گورکو استگ هشتمه ریوبری قصر دخوازه تنه او پیمانا آداری بپارێزێ و دخوازه تێکیلی تێکیلیا خو بجولانی را ام ببێژن به ئیدارا هەتاشێ را بپارێزێ ji bo ku qut nebêj ber ku Tirkî dixwaze têkilî werê qutkirin û şer seranserî em bibêjin herêmê çê bibe nav Kurdan û Ereban da. Ev mebesta Tirkiye. Lomanî nihanî rêveberiya xwe ser naxwaze bigihê hedî ku em bibêjin şer li seranserî herêmê çê bibe nav Kurdan û Ereban da. Ji ber ku em bibêjin ê ku kêr bike yan jî ê ku Sûdiye bigire wê Tirkî be. Hekan fîdan nihar Sûrî ez xwazim ji temaşevanan ra tişkî li ser xerîta hêzan bi kurtasî bibêjim. Nihanî li Sûrî em bibêjin sê herême sereke hene. Durziyan deyne aliyekî mesela Durziyan niha eşkere bû xuya bû. Ji pêvî Durziyan li bate hêzê Heteşê heye yan hêzê Colanî heye ê ku niha Amerîkiyan ew ya kire serok li ser li Şamê ev yek hêzên herêma Tirkiyê ê ku Heleb û herêma dagîrkerî a Efrînê di nav da ye ev vere dibêjin mentîqa nifûzê Tirkiye mentîqa em bêjin bin destî Tirkiye. Ev jî Tirkî kêp kartîne Türkman çeteyên Türkmenê Sûrî Miştera yanî harîte anî ser aha tu bahsa ku derê dikî tamam. binên has behsa bajarê nanî min vê dawî Menbic kete dest wan Menbic bajarê Bab bajarê Azaz ê ku nêzîke sînorê Tirkî ne Azaz nêzîke Kilîsê Erê Tirkî Azaz ve vê derê. aha Azaz û bajarê Kurdan Efrînê ne tenê bajar herêma Efrînê tev da Efrîna dagirkerî û Heleb tev da Tirkî dixwaze ev herêma dibin kontrola Tirkî da be. Awekî em bêjin zindî bi awekî yekser û nanî Heleb ne dibin destî net kontrola Colanî da bû. Li Sûrî tu dikarî bibêjî sê herêm em bêjin sê dewlet hene. Dewleta Mîta Tirkî dewleta Mît a ku bi destî ew ê tê bi destî çeteyên Tirkî ê Türkmen û ê Ereb Erebên ji wê herêmê perê xwe û her tiştî xwe û çekên xwe ji Tirkî distînin ev herêma nihanî Heleb tevê bû tevahî hekan fîdan got ez naxwazim Kurdek li Heleb bimîne. Çima ji ber ku dixwazim herêmeke yani em bibêjin xalis ji Tirkan rabe ji Tirkan û em bibêjin Türkmenên wan Türkmenên girêdayê Tirkî. Herêma Colanî nedixwast bigihê em bibêjin bigihê ku ewana werin yanî Tirkî Colanî şer ferz bike. Colanî nedixwast ne ji ber ku ew ya îrin de ne ji ber ku ew ya ji wan jî gemmartir e bes Colanî dixwast ku elaqê di nav wî û mîtê Tirkî da balans tê de hebe û di nav jalekî da û jalekî di nav wî û qesedê da balans tê de hebe ji ber ku girêdana Colanî ê zêde bi Amerîkiyan re ne û bi dewletên Erebî Erebistanê û jalekî va bi İsraîlê re ye. Lê vê dawî Tirkî nihanî emelî dikare bibêje Tirkî bi ser ket ku Colanî kişande ber vê şerî. Lomanî ez dibêjim di baweriya me de ez vê bawer dikim Lomanî ez dibêjim ku qesedê yan rêveberiya xwe ser naxwaze niha şerekî yan em bibêjin berekî şer yan pêşaneyeke şer veke ber vê Helebê. Qesedê dikare here Helebê lê ew ya ditirse ku her tişt li hev keve li Sûrî. Tirkî li vê hevxistinê digerî. Tirkî li vê li kawsê digerî. Tirkî li kawsê digerî. Lomanî ez dibêjim qesed hindekî
هندکی اره به ایش لی همه بهشمندی جی دفکره بهشمندی جی تفدگاری از وسط تدگهم جبر کو ت او تنه تسبب تنه کو قصد درباسی شر نبه جبهی کو جهالی کی دا امریکی و جهالی کی دا ترسا کو مثلا گیل هف کبید ناف و ترکی الوه الهف خستنه دگاری یعنی ترکی الوه کاوسیه دگاری ترکی دخوازه مثلا گیل دناف هف کبه کو کرد ورن هیریش حلبه بکن هجار ترکی و جولانی ببن یک دست ترکمانی ام ببجن چتای ترکی و جولانی ببن یک دست و ناجید حلبه اونا یک دستن و هجار چه بکن عربی باجار وقت رقای وقت در زور بهیوژن ام ببجن وانا یعنی بهیوژن نظام بر انگلیزی بنشه کو وانا او بکن تحرید بکن کو شرکی نتاوی لسوری چه شرکی کردی عربی ترکی وی دخوازی هکان فیدان وی تشتی دخوازی شرکی نتاوی دناف کرد و عربان دا چه و هرم رجلات ناوی ام بجن رجاوای نه آمده یش وی شریرا و سبب جیرات نه پس گریکا ما نب عربان رای پس گریکا ما به هنک فاشیست این جهادی رای پس گریکا ما بچتا این دولت ترکی رای پس گریکا ما به میت ترکی رای کسی که کاربه میت ترکی جباکوری ام بجن جباکوری سوریه در خیتونه نهانی مخابن اسرائیل نجیرانه می باکره وک کل چاول درزیان چه بو بخت درزی بختورن که جیرانی وان اسرائیله درزی بختورن هکنه اسرائیل و درزی محف ببانا مثلا آنها جان روژ از تشتکی پار بکم هواlara mesela Aldar Halil ana tişteki nivisiye be Arabi nivisiye ya famkırın yani ez hewl dedim wergerinim be Google Translate ez werdigerim دبت في دميدا دبت في دمكو mesela ez jwara bixunim mesela tam divê demê de dibêje her çend hin kom ku ji hêla hêzên heremî navnetevî ne têne piştgirî kirin bi taybetî endamên NATOyê Tirkiye piştgirî daye wan îdia dikin ku bi navê tiştî ku ew jê re dibêjin dewleta Sûriye serkeftinekî bi dest xistine yani Aldar Halil hewl dide bibêje ku tişta ku li Helebê çêbiye ne serkeftinekiye ji alî wan ve ê Kurda jî ne têkçûnekiye dixwaze wî bibêje ev îdia tenê xeyalekî ye bê nirxekî exlaqî yani tiştekî bê exlaqî ye tiştê ku li taxên Eşrefiye Şêx Mexsûd ên Helebê qewmiye ne têkçûnekî ye ji bo Kurdan li belê 6 rojin berxwedaneke dîrokî ye yeketiya gel li seranserê herêmê girêdayî wê bû yani piştgiriya xwe nîşan daye wekî din dibê rejîmekî mîna ya Esad ku bi 10 salan li Sûriye hukm kir di 8 rojan de ji ber nebûna îradeya berxwedanê hilweşiya di heman demê de du taxên piçûk 6 rojan li ber xwe dan tevî ku hilweşîna rejîmê ve ji her alî ve dorpêş dikir yani dibêje berxwedana me ya 6 rojan têra me bes e em wî sewke serketin dibînin yani ez bi xwe vê daxuyanî red dikim tiştekî wisa tune ye artêşa Kurdan a 100,000 endamê wê heye ez çima vîya red dikim çünkü vê derê ev salekî ez pesnê Qesedê de dibir ez dibêjim êdî vê dunyayê de tu hêz û quwet nikare Kurdan mağdur bike tu hêz û quwet nikare pozê Kurdan li erdê bide potîna xwe bide ser serê wî çünkü min pesnê Qesedê daye ez anha mehcûbim li hember milletê xwe çünkü îro çete hatin zarokê min ewladê min ji wan avayî avêtin û Qesedê bêdeng e ji ber vê yekê ez vê weke serketin nabînim tişta ku li Helebê çêbiye têkçûna Kurdan e mirina Kurdan e li kolanên Helebê bi sedan cenaze îro li erdê ne ahê jî li wê derê ne û anha ji were bêjim nûçeyekî anha hatiye ketiye destê min weke nûçeyekê lezgîn ez ê bînim ser ekranê jî ambulans û erebeyên ku ji Til Rifatê ji Kudirê tebqayê hemî bajar jî tevlî bikirine tebqa Dêr Hefir di navbera wan de ber bê Helebê ve diçû hatine hedefkirtin ji aliyê çeteyên dewleta Tirkiye ve erebeyên ambulansê ku di çarçova lehvatinê de qaşok biçûyana Helebê hatin bombekirin yani merû çawa dikare bawerî bi van çeteyan bîne em bêjin sûçê dij mirovayê ye ya sûçê dij mirovayê merûv ji gurekî çawa dikare bibêje te çima pez xwar ev sûç e ya di xwezaya gur de xwarina pez heye
ev çete dewleta Tirkiye dewleta Îranê dixwazaya wan de heye xwarina Kurdan. Divê Kurd werin xwarin ji aliyê wan ve. Divê em xwe müdafaa bikin ama em diçin peyman çê dikin bu ara. Bibore ez hema xilas dikim. Kerim ke. Kobanî ji bo ruhê şehîdên Şêx Mexsûd û Eşrefiye sibê şînê îlan dike. Serkeftina te hebe çima şîn îlan dike. Wekî din birîndarên Şêx Mexsûdê niha gîştine Dêr Hefrê, qismekî ji birîndaran aniha gîştine Dêr Hefrê. Ama hêjmera wan pir zêde ye. Hêjmera wan pir zêde ye. Yani îro têrê nake. Ez ji we re bêjim. Ez vê daxuyaniya wî daxuyaniya Aldar Xelîl ez hema ya rêz û hurmeta me ji bo Rêvebirên Rojavayê Kurdistanê. Mesele ne ew e? Yani valahiyekî ez dibînim. Na eger ev êriş serkeftin were binavkirin wê demê serkeftina rastîn a şehîdan e çawa yani? Di nava wan de tamam yani normal daxuyaniye sersaxî dixwaze ji malbatên şehîdan re. Tamam aniha şehîdên me çî bûne însanên me jiyana xwe ji dest dane ji malbatê wan re sersaxî dixwaze. Normal prosedûrekî normal e. Tiştekî ne siyasî ye. Ez ji we re bêjim. Baş e. Ew hevalê ku hevalê rojnamegerek û gava din mi got bombet xwe de teqandiye hevan şehîd nebiye birîndar e. Baş e? Kerem Kemamusti. Daha rêveberiya Xwesar pirsgirêkeke mezin li ba me heye rêveberiya Xwesar. Niha xelkê Efrînê ê ku ji beşa yekê ê ku ji dema şerê Efrînê ê ku koçber bûn û çûne herêmên em bibêjin bajarên din bajarê Kobanî û Qamişlo û Amûdê û Wederana di rewşeke gelekî xerab dane. Ez gelek Efrîniyan nas dikim. Ez gelek okê ez ne ji Efrîniya kevaniya min ji Efrînê ye. Alaqê me gelekî bev re heye yanî wek em bêjin wek di bajar. Xelkê Efrînê rêveberiya Xwesar tu zanî vana welatê xwe em bêjin bajarê xwe bi derdan. Çawa tu vê muamelê bi wan re dikî? Gelek hene hîn dibin konan dane konên em bibêjin demên hîn demên navîn demên berî sed salî. Di rewşeke gelekî xerab dane. Nexweşî heye, hezar tişt heye, xwarin tune, nan tune. Rêveberiya Xwesar gelekî teqsîr kir bi heqê Efrînê gelekî teqsîr dike û hîjar tiştekî din heye. Divêt Kurd ji vê çanda em bibêjin çanda şehadetê û çanda mirinê derkevin. Bes e êdî. Divêt em jiyana mirov hindekî bilind bibînin. Em ji İsraîliyan, em ji Fransiyan, em ne hindik, em jî mirovin. Divêt kînganî rêveberiya Xwesar yan jî em bibêjin rêveberiyeke Kurd jiyana mirov danî pêş her tiştî û parastina jiyana mirovî Kurd danî pêş her tiştî wê demê ez ê serbilind bim û ez ê bêjim ez gelekî şanazim ku ez Kurd im. Kurd divêt yanî neyên bi vê hêsanî neyên qurban kirin. Kurd divêt vê hêsanî niha tu dizanî demek were dê em bibêjin mîtê Tirkiye yan em bibêjin Colanî yan em bibêjin çeteyên Tirkî ê hêrîşe binêr dibêje vê derê herêma Şêx Mexsûd û Eşrefî herêmeke em bibêjin sist bû û hêza Kurdî lê tune bû. Tu çawa bawer dikî tu wana wanî tenê bihêlî. Hîjar li cem te cihazekî muxaberatan heye em bibêjin sîxorî hat û yat û cem te gelekî yani tu dikarî bizanî berî ku şer dijî herêmê te çêbibe tu dikarî bizanî şerrek tê ye. Çima te bizav nekir, çima te hewl neda ku tu va mirovana biparêzî. Okey, em bibêjin ji ber ku gelekî kompleks heye ji ber ku gelek hêz hene Amerîkî û Tirkî û nizam çi tu nikarî derbasî bajarê Heleb bibî te dikaribû hêdî xelkê xwe derxista. Te dikaribû hêdî xelkê xwe derxista bir gelek xelk neyê kuştin. Ê ku bi teva girêdayî nihanî va terorîstana êdî nihanî li kê digerin em bibêjin va zombiyana êdî çerger neman şerger em bibêjin asayîş neman asayîşê ê ku hinek ji wan derketin hinek ji wan berxwe didine. Ê ku dikevine dest wan xelkê sivîlin
سری 100 سیویل مثلا جان روج از وان تشتکی دکوژن سوس تشتکی عبرت جملت مرا ببیجم نا هوان اف تشتا کل سر و نقشی هون دبینن او رنگ قهوه‌ای و نا هزین کوالیسیونی نه مزانن چه دیگرن آنها دنوا اپراسیونه که ده بالافره وان را بونه شخوره اپراسیونا پکتینن لچه دیگرن لدایش دیگرن و یا سوسرته او دولتین که آنها چعب خالصر حلبه گرتنه او چتین که آنها مثلا هفاندو داعش از نشانه وان بدم داعش لکدریه او اپراسیون کام نشانه ودا دقیقی هفاندو آنها افرنگی قهوه‌ای که هندی بینن لسر تمام سوریه اف اپراسیونا هزین کوالیسیونه لهمبر داعشیه قاشو لی امجوان دوستین خواهین امریکی اوروپی را ببیجن ام چه ببیجن؟ ام ببیجن داعش لوی دریه اف در حلبه او داعشین که هند گرن لحلبه نه وارن وی دریه هونه ببینن چه واسر انسان جید کن چه وا بسدان جنازه دبنی خسته خانه ده هیشتنه تو فرقاوی جغازه تونه چما امریکی نزانن نهانی از دترسم که تکیلیا ریوبریا خسر و کردان از دترسم که تکیلیا وان علاقه وان به هفرا وک علاقه میت ترکی و ام ببیجن عمشاطان ده از دترسم که کرد به امریکیان را و علاقه دمشینه او علاقه نگلکی باشه او علاقه که گلکی ام ببیجن جهریه او دیجی کردانه چنا بتب امریکیان را اوکی تب امریکیان را تدناف کوالسیونه دای باشه لی اویا نه سردارته اویا نه سروکیته جاره که نا گلک هنه کرد جعفرین الحلب دویجن هلا جاره که تیجی جاره ببیجه از وی چتی ناخوازم از وی چتی قبول ناکم هر چتی المفرز دکی اوکی هلا جاره که ببیجه اوا گل من از وی چتی قبول ناکم جبرکو شفافیت جی تنه ام نزانم طبیعت علاقه وان یعنی ام ببیجن شواز علاقه وان چاوی او امریکان بچه هاوی بهورا یعنی تکیلی دکن هوانو دوی نابری ده لحلبه تو جیه کی زر نهیشتنه یعنی ایدی تکچونا میه سرکفتنا میه امویا بهلن سر وجدان مروفاهیه درده میه که ام لحلبه رنگی کی زر بهلن تونه لمنات خاص حلب به گورستان جملتی کرد را درده میه اوه یعنی جهنم وان کریه و حلب وان کریه و آخه کی املوی حلبه به دست بخن درده کی میه وساتونه درده ما او بو مادم لهواتن چید بو بلا 4-5 روز بره چی بیا شروان مجوی دری وکشیانا او قصه مال ملکی خاقنه بش دست ندادن می بگو تا شام چه وایه می بگو تا شام چه و بی پارستنه بی آسایشه 500,000 کرد لشامینه می بگو تا بلا حلب جی ببه پرچه کی شامه بلا آسایشه کردان تونه بد نخمه و دمیجی هیسانتر بو و دمیجی ما مستهیسانتر بو هکتا بیشتر بسا تنگیش تایوی آسته و دمی هیسانتر بو خلکی گلک خلکی شیخ مقصود اشراری نزدیکی 300,000 و زیده تر دکاربون بچانا با باجار عفرینه بیکن حال ریوان بگرن نهال ریوان دگرنه یا تدکاری بچی مادم که عینی هز لحلبه هی عینی هز لعفرینه هی مادم حمید چتنه که کو بریار خبده بیجی از بوارا ناکبم نوا دیالوگی هون چتنه از ملت خب پی دکشینم روجاوا و اشخورا سرخابونا خیلان دکم خاسریه خیلان دکم چیلان دکم دی مثلا ایوه آنها پیام تنجمرا نانا راسته آنها حلب روشا داویه حلبه هوانو اگر هون لزر دیگرن هونی نبینن لحلبه زر چو دویا بو افدی رش بیا او سه روشا داویه حلبه کرم که ما حلب نخمه ما ایمن هانی از ای پر کتمه تای اوه ام بیجن سویلان کتمه تای وی خلکی کرد ای کلوه داره بی پاراستن نهانی دجمناتیه که مزن دجی کردان چی بیل حلبه
يعني ايكو عم ببجن هاني مالته هي ملكته هي الحلبة ايدي تنكاري مال Ez ملكي خو بفروشي ez هساني tiştekî دركبي nişan didim. Ez tiştekî nişan didim. Ez ji hemî hevalan lêborîn dixwazim. Ji milletê xwe lêborîn dixwazim. Yani vê saetê de vê şevê ez mecbûrim viya nişan bidim bila bibe dîrok bikeve hafiza gencên me em bi kîja rûbirûne. Ê ku dibêjin li Helebê Kurdan serkeftin bi dest xistiye bila van îmajan van dîmenan bibînin. Ez pir lêborîn dixwazim. Ev saxin. Ev şervanê me saxin. Ev saxin. Ev şervanê me saxin vê derê aliyê rastê. Ev insanên herî bi rûmet ê dünyayê ne. Hevalê wan li ber çavê wan tên gulebaran kirin. An hat jî dortê wan. Kî dikare ji me re bêje ev serkeftin e? Kî dikare ji me re bêje ev ne têkçûn e? Kî dikare bibêje tişta ji destê me hat me kir ama nebû. Mesela li Kobanî erê. Li Kobanî her insanekî me şehîd bû ji bo me ew wan serkeftin bi dest xist. Çünkü Kobanî'de çi ji destê me hat me kir. Herkes seferber bû. Kale, pîre, zarokê, bakurê, pêşmergeyê herkes ket nava seferberiyê. Ama li Helebê hêza herî ya qeseden neket nava hereketî ya dawa çi dikin dî. Yani هاني الكوباني ديسا Ankara'yı ev tam divê demê de ku ev îmaj çê dibûn ev dîmen çê dibûn li Ankara'yê tam doxanê jinên Kurd pankart girtine dibe em mafê jina dixwazin. Em peymana Stenbolê dixwazin were nûkirin. Tam divan deman de ku ev dîmen de hatin televizyonê me bernameyê xwe dubare nîşan didin. Rewşa awerte îlan ekirine. Hûn cawa çi dikin? Yani دبن şerm dike. Hakikaten merû şerm dike. Merû şerm dike ji pir tiştan merû şerm dike. Yani ez viya min soz daye hevalan ez wextê ê min tansiyona min jî heye ez wextê hestiyar dibim ez dibêjim ez pêşî li hestê xwe bigirim hinek mantiqî bir fikrim ama merû carnan nikare. Ama dibe em hinekî xwe kontrol bikin bawerî bixwe bînin û ev bila ji me re bibe hafiza bila bibe tecrübe û ê min ez bixwe ez îro soz didim we ji vê saetê şûn ve ez pesnê qesedê nadim. Ji vê saetê şûn ve ez nabêjim mesela min pir ez derketime devkenî min gotiye hevan no bila baweriye we bo we hebe îdî tu însanekî nikare Kurdan mağdur bike qesede heye min tim gotiye salekê dibêjim. Li Tirkî jî min pir gotiye ji bo Tirkî jî. Ji vê saetê şûn ve ez nabêjim dewleta Tirk dikare bibe dewleta Tirk e. Asla nabêjim. Ji vê saetê şûn ve ez nabêjim Sûriye dibe dewleta Kurd e. Ez dibêjim dere we. Çete biçin jî dere we. رستم Ê min ew e. Yani min لا لا ما مست yani. Heleb راست bi min دبيجي rast kirin. وتشتكي دنجي هي كرد يعني اف نجرة يكيا اف تشتا تيسري كردان هناك از نظام هناك كرد الجهانك باراليل دجين يعني بشتي كود داعش كوباني هات درخستن ها جروبك داعشان درباسي كوباني بون و 400 سيفيلي كرد الكوباني كشتن نجاره يكي تشتي واني تشيد بي دما تهلم كر دما تتزاني دي تشتكي وصا تشي بي لسر سيفيلي انت لسر هريب تاخا كاتي ند بالكنترول تاع سدي سد چما ت آمادیان چرا آماده نابی چرا توان در ناخی جوی هرمه چما ت شفاف نابی جوان را ببیجی بنر نهانی دم که نباش الپیش ماهی کو قاسی وندکارن در باسی افرینه بن هر نه افرینه و تاخی والا بتن Bêjim bêku mesafe bike min naberê sibê du sibe kî rabe Mazlûm Abdî tujbar bike ji ber van meseleyan ez red dikim. Di van meseleyan de tu însanekî bila rane be Mazlûm Abdî tujbar neke û fatûreya Helebê nexe ser pişta Mazlûm Abdî.
دیار رد دکم ji ber ku ez zanim berpirsiyar neyve kerem ki نتاني جوسا ما مستقبل هاني ام دبيجن بلا ام رولا اوبوزيسيون بليزن باشا اف ريفابريا معايا افواري مي داويه انا زاروكين مانا براين مانا خوشكين مانا ام دبيجن بلا هندك ريفورم تشي ببي هندك استا كار بلند ببي هلبت سدي سد ام وك مخالفين عرب اي سوري نكن والله دولتنا المزي زمان بشار الاسد علويه ورم دولتش بنفا هلوشينن وجنوفا افا بكن نها تش دولة افا كرن براستي نها دولتا كوفا زومبيانا افا كري لبرانبري دولتا بشار الاسد تيخو ياكرن كو 1000 سالكي 1000 سال نافاندا هي 2000 سال نافاندا هي وقت تشاوا افغانستان وسويسرا بيني هم برهف لبيشوان اسد تافيكو الدكتاتور بو تافيكو تاوانكار بو تافيكو تيروريست بو ام بيج نا تيروريست بو تاوانكار بو تبيني برانبري فان اسد ملايكه لبرانبري فان اسد ملايكه شخارت بحث بينا ام دخوازن ريفابريا مي خواسر برفي دولتك مودرن هري برفي دولتك مودرن هري برفي دولت مودرن تاني كان خاب باريزن دنمارك يان سويد يان نرويج هجماري شينين خا 10 مليون درباسناكي لي دكارن خاب باريزن دولتك واك فنلندا بري 7 سالي كاربو لهمبري روسيا بساكنيا شما جبركو جيش دستك بو وشفافيت هيا وراجهاندن هيا وفساد تنه امنها دولت دولتك بهيز آوا بكن اف دولتا بهيز بيكو تقل باش دار نكي تشينابي اسرائيل ناش خبر بو اسرائيل قال اسرائيل تفضى باش دار بون دا آوا كرنا في دولتي دا شنابه الريفابريا كتشيكي والسر سري مرو ام بيجن السر سري قال خابكي ساروك وقال جي بكي ام بيجن مجرد ببوره كلامك İdris Uğurlu tutxwazî tevlî bibî miştera link şandiye eger tu warî tevlî bibî kerem kemamiste miştera link şandiye tu pêlêtkî dikarî werî baş e İdris Uğurlu ez bar dikim tamam em rast tamamiste tiştê tu dibêjî hebanno yani ana hûn dipirsin dibêjî Mazlûm Abdî sucbar ne kî sucdare ne wisa ye artêşek bi mîna Qesedê heye em nizanin rewşa dawî a Mazlûm Abdî çi ye, tenduristiyê wî çi ye, psîkolojiyê wî çi ye, em zanin rêveberiyekî berfireh heye, em zanin tevgera Kurd heye, tevgera azadiya Kurd heye. Mesele bi Mazlûm Abdî tenê safî nabe. Ez li dijim ku merov van fatûreyên Helebê bixe sûyê yek kesekî ku bixwe ya ez li dijim ne baş e. Ji ber vê nizanim jî belkî naxistiye wî jî جنابي مريف وصا بفكريش بركو اف ريفابري جنابي بچه هر تشتكري دست مروفك يان شخصكي جنابي توصا بكي كو هاگر وصا دماغ روجاوا برفي اوي دچي برفي كوريا امواك رژیما اسد دبنا امواك رژیما صدام حسين دبنا اف ندرستن دویت ريفابري تفدا بر پرسیار به و ريفابريا خسر تفدا آستا کاری خواه بلند بکی جبرکو اف نها آستی که ام تیدا هیرو نبسه اف روشا که کرد تیدا کاری که جوسا باشتر دخوازن ام دبیجن ریزا مش همی مروفان را هی ایکو دریفبری خسر دا لی همانی اف کاری که وندکنه نبسه براستی نبسه İdris Uğurlu dixwaze tevlî bibe İdris kerem ke were ez micar di link şandiye tu pêlî linkê dikî dikarî werî baş e yan jî hevalekî din bixwaze tevlî bibe xwe îfade bike eger tiştê nû hevin yani tiştî ku me gotine dubare dike îjab nake نانی ولاتکی مینه ام ببیجن دیساز وگر ما اسرائیل جبرکو دروجات ناوین دا یعنی جه بهستر و جه ديمقراطي ترتنا كمروفي وان دكافنا نهاني دما
کو هیریش هات سر ایوان جالی حماس ایوا بری 2 سالان 2 سالان بری اسرائیل چه کرد اسرائیل به آواکی گلکی شهرزاد و گلکی جهاتی پنابرین خواه پاراستن ام نابجن وک اسرائیل بن ام بجن هم بقاسه يعني نيفي ويكاري بكن نهاني ام بجن از سدي صد دزانم نهاني کوچبرین ما ایکو شیخ مقصود و اشرفی درکتن و پیشوی بشک جواج عفرین درکتن که هرن هرمن ام ببیجن رجلات ناوی اید بن کنترولا ریوبری خسر دا قال لك جوان و ببیجن جیانا ما هین زیاده تر پریشان بو هین زیاده تر خراب بو هین زیاده تر زحمت بو دویت ریوبری خسر هیج جمروه خوهبه اف مرووانا ایتنه اونا زاروک ایتنه افرین باجاری هری مزن بو ایکو لشکر و روجنمگر و تچد خوازی خبرت و سیاست مدار دابو وی ریوبریه داوی چنابه به وی هوایی وری معامله یعنی به وی هوایی وری پاش گه کرن افرین از دزانم نهات نکانی افرینی آزاد بکی باشه لگل افرینه گل افرینه تتکانی گه بواندی از با ما جوان را باجاره کی بچوک همه نزدیک فرید چه بکره حتی نیکو مری کاره با افرینه وگرینه نه از وام بشینم پنابر بکم الحر داره باجار هناك باجار هنا ناشب هنا مثلا تدشيني طبقه خلقي افريني وطبقه ناشب هنا تشما وندشيني طبقه هنا كان جوان دشيني را حسكي هنا كان دشيني رقاي هنا كان دشيني تشما لنزك باجار وان لنزك افريني جوان را ام ببيجن كامباكي وك مروفان تشيبكا حتى قدامك وري باجار وان آزاد دبي تتكاري وانا وگريني تشما وانا دشيني باجار ندن جبوي كو انتجراب بنت باجار ندن از ناخذ خلقي عفريني هرن ببن يعني بشتي 10 سالان 20 سالان برسجريك وان جبير ببن وببن مروفين رقا يام ببن مروفين كوباني نجبركو از ناخذم ناسنامه افريني وان دا نبه چان دا افريني وان دا نبه دافوكا وان هرتشتي چان دا وان خوارنين وان دعوتين وان منتاليتيا افريني چكي جدايه چما اف ناسنامه که چما اف ناسنامه دی وری مهافکرین اف پرسگریکه که مزنه جان روز دزانی آنال روژاوی کردستان روش چیه؟ اوه ملت دست پیکریه آلا تروریستان تروریستان دشوتینه آلا سوریه که آنها حتی آنها باوی که به شرف لکلک آلا قصدی جی خود گرد آنها لروژاوی کردستان ملت دست پیکریه و آلی دشوتینه آجواره و اف آل تركي فرض كر للسوري تافدا والكردان جي ميتي تركي اف آلا فرض كر جدس بيكي دا اف آلا تنبو دماكو مخالفتا اونا خاينن اونا خايني ولاتي خانا مخابن كو اونا بني عربان هم ولاتي خوا خراب كر ام ببجين شام و اوكي تدجي بشار الاسدي تتشما تركي تتشما دبي بيلافا تركي تتشما دبي بيلافا تركي تتشما دبي بيلافا ميتي تركي تولاتي خوا هل وشاند روج میوانی مهیه که میوانی مچت بجه ما مصطف خیراتی سپاس وار باش دنگم تیوه حوالی ادریس توی نه؟ نه از ادریس دینم از yani eskeci kurdek mez İdris'in kusuruna ne ran te link şandı bu esketmi. Te baş kiriyet. Ez kurt bejim. Ez naxazım keseki suçlar bikim. Ez kurmanca raz kurdar az tişteki bejim. Ki rehve ve beje sol sosyalist halkların kardeşi tüy sıfeti bikin ev bişinin ev kedi bebra bu tüy sıfeti bikin. Ya em çibejnem danavi bun em din bun اگر سر کرداتی اول انقدر میتینگ با کوچیک با LGBT با جنا از تمام آختیوی نه کی با گشکا بکن آختیوی نه اگر سر کردا دوباره نیم مرفن زانن چه بیشن یا دام داناوی بون استش تکدی سابیشن با منبچ 6 سال بری
nüfus prosent olarak 735 kurmancı bu. İdili hatın wara gotne ser çavaratini Arap hatın kirne asayiş Arap rojeki da teslimi eki bun üsuyu bun zani ninga Halepeci isabu ev eşrefiyetine hizli aşağı asayişi Arap saateki da teslim bu. Ama mesele evet yani ne bijin emna burayı menin Eştara ne tiştek diyeceğim mamoste. Naha de dünyayı da hen prensibin bengeyin hene pirozun. Vakti ku merov veke millet veke kavm bike ve nava hanki masyan nayve mani ku ev prensibin merovahiye ne başın. Mesela Bratiya gelan la Avrupa'ya çi bu, Bratiya gelan la gelek deverin dünyayı hene, la Asya'yı jî hene. Mesela Avrupa'ya nava kadar lehkısın 7 milyon insan ji hev kuştin. Paşê jî dest pê kirin biratiya gelan çêkirin di nava xwe de ji ber ku êdî wan ders derxist ji şer. Niha wextê ku em Kurd nikaribin heqê xwe yên netewî biparêzin, em nikarin nava xwe de li hev bikin, zorê li dijminê xwe bikin, ev nayê manê ku prensîba gerdûnî evrensel a biratiya gelan şaş e. Biratiya gelan ne şaş e? Ya şaş em dawa mafê xwe nakin. Mesela tu, ez, Heso em dawa mafê xwe nakin. Problem ew e. Mafê Ama netewî yê milletê Kurd. ez Mesele biratiya milletan prensîbekî bingehîn yê mirovahiyê ye. Ew nikarin mesela em nikarin ew weke tiştekî pîs xirab nîşan bidin. Ez behsa wî dikim mamoste. xirab nîne heval xirab nîne aktivî nîne tiştekî metine ki ya otonomiya metine Wê demê dibînin pirsa xwe rastayın. devleta metine tiştekî metine ki evna gerikî me rabêjin ya em birayê hevdîne em wan radêjin birayê hevdîne Tamam. solê wan girtiye dêjin em birayê hevdîne ya gerikî evna warne ber piyê me em birayê hevdîne Aynen. Ew rast. Ji ew maye ser me em dikarin xwe rexne bikin. Em bijî ya em çima heqê xwe yên netewî naxwazin. Mesela serxwebûna Kurdistanê dibe em bixwazin. Dibe ku pergalekê federatîv em bixwazin. Mesela otonomî federasyon feq nake. Dibe qedera xwe em tayin bikin. Em milletin, em netewin. Em vê bi milletê xwe bidin qebûl kirin. Mesele ew e. Wekî din prensîbên mesela Seki davî bêjin mamoste davî bêjin qusurê nenere davî tu nikarî bêjî şekir şîrînbûna şekir tiştekî pîs e. Na şekir şîrîn e. Biratiya gelan xweş e. Ama Cüneyt Özdemir du rojberê çi gotê dizanî Cüneyt Özdemir ev jî gazetecî ye ya Evet. notanî zarokmanin tiştekî jî naxwazin hûn çima hûn tiştekî jî naxwazin xwesa gotê te dikarî guhdarî yekî Türk e dişe em tiştekî jî naxwazin notanî zarokanin du çinin meriv nizanin jî em ne du çinin hûn du çinin bira hûn du çinin meriv gerikî mafê Kurda bixwazin evet rastiye evet ew dinê ne jî meselekî de tabii ki. Tabii ki. Malatya hava gerek spas Usulüne meşgul kere yani usulüne. Spas mamoste. keratik ne meseleye. Milletê me xwe îfade dike qet ne meseleye. Yani İdris ne hat, bata metevlî dikir ama ne hat dişna be. Jan roj tu westiye bi em dikarin xatir bixwazin. Tu gotinê te hene. لا بس تخوزم تب وكي زين كو برس مرس هلا تتكوني بفرسي نهاني جالي قوي دا جالي ام ببجن رجافاي وريفابريا خسر او انا واري مي داوي لام ببجن الرجافاي كردستاني ام جيش قصدك ها قال لك انا باري رخنا ذكرن لقصدي رخنا الباكا كي ذكرن ها لدفي دميدا نهاني ام جيش ياكل نهاني چه خواست دور ام ببجن پاکه کی بوی بری شر بری ام ببجن بری شر سیویل آسوری چه خواست بری دور پاکه کی بوی یا پارتیا کدن دا بوی نخمه نهانی چه خواست هنه لدویت اوجی ریوبریا خسر قال لك انجمه قبل بكي وك مخالف نتي وتاكو ام شوني وان بگرن نا ام ناخذن شوني وان بگرن ام دخوازن پرفورمانس وان بلند ببه کاری وانی سیاسی کاری وانی دیپلماسی کاری وانی ریوبری بلند ببه جبوی کو ام کاربن بگن ها آستا که کو ام مروفی خواب پاريزن مروفی روجاوا جیانا مروف گرگه
tiştekî pîroz bê. Rakam 1 bê. Mehmet Salih li vê derê Mehmet Salih bi xêr hatî. gelek spas. Heval bedem dengê mi têne? Dengê te tê kerem kem te gudarin. Erê xwedê ev çar roj hundirê me dişewite ez naxwazim pir zêde jî bikim. Lê tiştê ez zanim ev 10-15 sal cirka şerê Sûriye dest pê kiriye ji Kurdan re her tim dibêje herin Rojhilatê Firatê. Ji destpêkê de dibêje herin Rojhilatê Firatê. Yani gora fikra me ev şerê Efrînê jî û ê min biçê jî gelek spas xweş te razî be. Çawa bû dengê te baş tê te çima ketî naberê? Gelo weşana te tu nehatî beşa dawî ez bar dikim dûr vegirtiye. Divê tu bikevî car di derkevî. Meselekî teknîkî tişna be. Ama ez pir dixwazim hevalê me werin xwe îfade bikin û biçin û sekin kin. Ne mesele ye. Ere. Alo? Danî Kerem ki dengê me tê te Mehmet Salih. Erê dengtê de min gotina kir peyva min tekrar bû dûwere bû. Tiştê ez zanim ev çeteyên ku îro banê dengê wî lê vedgerî dibe ku. Dibe ku dengê tel te vedgerî ke Mihemed. na ez ê ma gotina xwe bik zê derkevim ji ber ku ez nizanim va weşana hev pîşikî. Ez ê gotina xwe bik vegerim gotinam deqaq tenê ye. Wek min got ev şerê ku li Efrînê û Minbicê û li Helebê şê bûye ev şerra ma dîsa deng tê. Tu devam ke tişna be. Ev şerra İsrail paşwana. İsrail dixwaze ji Firatê heya Nîlê têxe destê xwe. Bê ku xwe bike dijminê Kurda. Ew ê bi destê çetayan Kurmanca derxe û dûr jî ew ê wira bibe hukmdar. Mesela ev e. Gelek spas. Xatirê te silav dem baş. Kek rêber bi xêr hatî kerem ke. Serçava sersera em bijin hûn baş in bi rastî jî em gelekî xemgîn û Dem nebaş baş. dem baş serçavêm. Yani bi rastî jî me renkî wisa difikire li Kurdistanê ev ji babanzadeyê her roja îroj di sed û 20 sal e ev qetliyam her tê serê me ji ber parçesekinandina me û her yek em bi aydolojiyakê û bi fikirekî cuda hereket dikin û ev di tawan bar dikin. Rastiya Kurdistanê ev e. Ger ku wek Seyda Cîgera xwîn gotiye em nebin yek em ê herin yek bê. û em vî tiştî li ber çavê xwe dibînin û em her hevdû tewanbar dikin. Em her hevdû kêm dixin. Mazlûm çi gotiye, Kek Barzan çi gotiye, Qobat çi gotiye. Em divê ji van psikolojiyan van derkevin. Divê em aydolojî xwe deynin hêlkê û yekîtiya ki netewî ava bikin. Yana îro li Helebê, Sibel Amedê, du Sibel Hewlêrê ferq nake. Li her derê ev qetiyamê were serê me. û pir sist em pê digirin. Rastî jî em pir sist pê digirin. Dêvla ku aliyê leşkerî em xurt bikin em de herin terzîxana vedikin. Em ji legebetara azadiyê dixwazin. Nizanim em li pey Bila azad be. Bila herkes de azad be. Na ez dîsa warim ser meseleyê me ya prensîbê mamoste. Na evveliyet mühim e tişta tu dibêjî rast e. Evveliyet yani çi were pêşî, çi were dorê, dor bi dor, kîjan maf werin pêşî, kîjan maf werin heta dawî. Yani tişta ku tu dibêjî ez fehm dikim mafê ku mirov dawî de bixwaze tînin beriya mafê ewil ên netewî. Ez te fehm dikim. Mala te ava ka bawer diyar li vê derê ka ew çi dibêje? Silav rêz ji we gîştkira. Nal gorî ez tişnabêjim pêşî Kurda yekîtiya me ku niha ji jir da ku were cem hevdê di wir de
خطای ما هنا یا دوشی از وی دوشم ام تم دوشم براتیو گلا اوجی از ویج خطره که ما کرداش دوینم که منها اوی خواه جور دا دانیا ام بین که ما آلا خواه بکشان دا جور و چاقم ام بین Birleşmiş Milletler, ام بیشن ای اروپایی، ام بین ای امریکایی، بگوتنا تمام تشکل به درش هدوی. اما ام تم رادمون دو بیشن که جبوی دموکراسی عربا، دموکراسی ترکا، دموکراسی سوبدسو ام بیشن دموکراسی ایرانا، اما دموکراسی مکردا ام تشک مکردا تنه که امرام خاتم جو ملت دور فدا بکن. ادویجم که کرد یدین یعنی نه پارتی ام تشک خوی او تشک خوی نتوی ام لسر پارتی ام تشک راسته آنها فکرت راسته یعنی از طرفدارم که تشتكو ام نخوازن ام بلیو نکن مثلا تشتكو احتیاجی کردان به هی ام بین زمان مثلا ام نبیش براتیه گران تشتکی خرابه براتیه گران تشتکی باشه جبو خلقی باشه گومه از بس ویناکم لی احتیاجی ام بدوی ام کردان بچه هی از وید خوازم جوار بویس مثلا لازمه فدراسیون لازمه حق کی بدران نابن براتیو گیلا اوکب ج و اوکب جبو انسانی کو کتیه بنره براتیو گیلا ل امبین لامریکا براتیو گیلا تنیه لترکیه براتیو گیلا تنیه لایرانجی براتیو گیلا تنیه ام شخوره و شخوره دکن او ام دویشن işte ام برانه جبوی کم چه بکن براتیو گیلا اصلا تشکی ترسونکیه Ya de hukuk edici civitune de hukuk edici civitune mesela hukuk yani siyasete de işte de destura bingehinde tünü karibeci kardeşlik hukuku tüne de braji dinaber kadar peyman çedikin kanun çedikin yani dedi bir kanun ha yani nivisi he kurdu merhaba bkhirati سلاف هوالينا ان شاء الله باشن hem de gittim ki زور سپاس هوال بدران از دست خوشیت دکم براستی برنامه تا از پر بالکشو پر خوشو پر نتوی یعنی براستی گلک یعنی از هزرو بیرت دکم مالافیا هدف arman جمعه و هر سال کفتی بیا و هوال بدران والله وکی بین روشا کرداری براستی یعنی ما پر غمگین دکم و جا براستی جی پیوست یعنی هم کرد یعنی فکر بکنید و برنامه پلانه که یعنی باشتر ما هبه بازادی کرده وقتی دین زمان یعنی براستیجی کرده پیوسته ولاتی که وان هبه یعنی اگر ولاتی من به افخالکاری ما بکوجن یعنی چوا وکود جوهیان به صدها سالان جنوساید کردن دکوشتن دولت خود چه کردن نه دنیا هم جدی ترسا اگر کرده جی ولاتی که وان هبه دشین دوست وان هبه ندار و دشین سلاحی که باش دست خوب بخن دشین خوب پیش بخن خوب پارزن بس دولت امنیه همه کسی کلمات دخام و براستی جواب چه وجه ده یعنی وکی میگوید یعنی گرک برنامه پروگرام که به یعنی افروشن بیره کرده ها بن نویسریوان هزاروانی و بین جمعه یعنی افشت به نفرق بدون فرنای نکردن گرک ارگانیزیشن بیت کردن وکو ماپ یعنی ریک آزادی جو کرده را چه بکن یعنی که چه کرد بشه خو آزاد بکن براستی یعنی پیوست شک بیت کردن وکی دیگه یعنی باشه براستی یعنی جداس خوشی یعنی به جاره براستی جی کرد هم فکر بین براستی جی من بتایبتی تلویزیون باشور کدنیرین بتایبتی مثلا لسر مثلا روش آوا یعنی باکور افشانه تا حتی دیجاته کبی بس به جاره براستی جی بتایبتی تلویزیون باشور یعنی گلگ با روله که باش لیستن بتایبتی کانال آوا کردستان 24 رودا یعنی براستیش یعنی 24 ساعت باز دکن شوی که زور نته یعنی جداس خوشیه یعنی هف گرتنه حتی نفسر کوبال کرده خلق کرده سر کرده کرده یه گرتنه که یعنی باشم و بس یعنی بیویست جام کرد ام یعنی ام زیادتر پیش بخوب بس راسته یعنی امریکا یا اسرائیل دبیجی مثلا کسر کاری منکه بس اگر ام کرد بخوب راستی جی یعنی خو نکبین الدوره خلقی دیجی پیشگیره مناکتن یعنی پیوستم زیادتر پیش بخوب بستین من خواست شکیتی جی بیجه هوال اتمار بنگیور سروکی اولکاریا اسرائیل باصلی خو کرده یعنی دوامین نفره ده حکومت اسرائیل یعنی دستراست نتانیاهویا او نتانیاهو جی قالك تنراوتره براستيج يعني او هرد بيجيت يعني شر بكن العرب والمسلمان بيخد شلون يلا براستيج تفهم كان
يعني اگر او هوشیار نکم يعني اسرائیل دزانه براستی جف قوم روشلات نوراست براستی وان نهلن یه همه جلسات بکن وجا وشی باش فهم دکن وجا من دخواست ام کردی جی براستی جی پیوندی بکن به بنگویر و که کردک يعني محاوله بكين مثلا كردا بشجيري بكين يعني بكيف الدوري ده بشيت مثلا تسهيل لسر حكومه اسرائيل لسر امريكا لسر جهان تشي بكين بنجبير براستيجيا يعني سياسه ما كرد الاسرائيلي هنا واكيد كاش هنا كان بردشت دانستاده بكين وتلفوني وان هنا جي براستي ايميل وان هنا الاونلاين هم مثلا وليده تناوب بردشت قيمتي بيرد دانين بس اول زياتر وكي سياسات مدار ما كرد ابد كد اصل بلندا بطيبتي الهام احمد وكي وزير الدربه الشيء پیوندی او باشتر با پیوندی چه بکن وجا پیوسته براستی ام راست پشتی بخو باستین بس دیپلماسی خوشی پیش بخین لگل همه کسا کرد حاول بدیم بکوینه دانستاندن دار gelek spas dikim. وقتی انا اگرم Malatya ava Fırat bixirati. سلام روی سر چوا خیر خدای ایوار و بخیر دم باش. Jmera çi dibêjî Fırat? ها ولاد بحثا کو اسرائیل و قصدی کو هات کرن جبر وی هنکی مگوز فکری خو جوارا بیجم عمری ما 25 26 قصرام ندارن حرمتکم جو همیارا سلام مجیج گلک تماشوانارا Malatya ava ها kerem. ولا يعني دنیا کتیبا خدید به دنیا ما شش روی دا آواکر يعني قانون خدي تعالى شبه مرو جرى الحنبري وي ناسا كنا مرو الجوري وي هارا او دوي مثلا معماري كي مهندسي كي بزماني تركي از التركا مازن بوم انا اسطنبول تجيمي كرديام زيده تونلي بر Kurdiye kur başı ez merak dikim de kanûnê Xwedê de hebûna me tê de heye tuneye. از وارم مرا آنها کو معماره کی کسی کو ام بین انشاءات کی خانی کو چیز که ترکات به معمار کردی جاد بین شنزانم Endeziyar. اوا معمار کو وقتا کو ری معمار بعربی ولا نزانم وفا بخشنون وقتی کو ری چت که بالا خود ده آوی بالا خود ده چم ده کدا ترال ده پیچم پروژه خود ریا خود چیزی خو ورد کشیده چشبر کو ری در بجور در ناکه در جیر تره یا جی دوست تره یعنی قانون خود انسان کو سر وقت به گلک دشتی گوری وچید که نه کو قانون خود دا خودت به یعنی اگه کو کرد به اگه کو عرب به اوا نت دا یعنی خود تعالی کو گوری اسلام اجمرات به بگاور را نت تجارتی نکه کو بیلت حرام نکه تا یاساهی نکه کذا کن نکه لیبلی bir piran nevet dost. Yani irot em buyuran nevin dost helbet evejme ku bçere em jeb çere. Peşniyazda teki em çibkim. Fırat jmera beje em çibkim. Ama se gencin salê te da ew çewa hareket bikin. Ma Xwedê tenê Xwedayê me nine, Xwedayê her kesî ye. Ew tişta ku tu behs dikî xweza ye, xweza jî li gorî xwe xwedî qanûn e rast e. وقتی که مرو باجاrekî derekî saz dike av dikura diçe ba çewa lê dixe merû çewa tedbîrê xwe bigire li gorî wî merû çê dike rast e aniha tu weke gencekî tu çi pêşniyaz dikî çi yel pêşiya me em çewa dikarin ji mirinê bifilitin Yani eva ku filme ku dizi ku Türka heye ev bir Kurtlar Vadisi ve sahne ki heydive ku gur خواسته به اوی میه اوی بزنه اوی برخی کو بخواه خواب ده جور فرق نکرد بیت آوام شروع کری از تبو یعنی ام تو شکل که ام مرنی نافلتن ایرو ام بین پس کوی بجی جشیر بره بجی او پس کویا سوی راد به زانه گله جشیر بره به شیر جو سوی راد به گله بزن به بده پی پس کوی بخواه tamam yani قانون کن em spî xatirêj bikin em bibin berxê qurbanê tamam pêşniyaz estağfurullah yani estağfurullah tişte var nego tamam yani ku emla bejran berxunedin elbette mi berxudin em qasi ku zanu qasi hizmetiyen berxudin yalnız riya şaşi tuş kesra karavitone yani ez vi gotunet xazım bejim wala ku tişte ku vi çan royda bune jî elbet em jî xemgînin yani
هم جی نقایلم لی بله کام تمام مالاتیا وقت بدران از تشکر بیش مسکه در که ما جسر اوین نا و دوی امتم از دنیرم که ای متم دبیجن یا اسرائیل ها کر امریکا خیره ناتو اوی ما آلیکاری ما خیره اروپا ناتو آلیکاری ما مسئله ما یا بنگهی نزاتن ام هیوی اسرائیل هیوی اروپی هیوی فلان هیوی بیوان بن مسئله ما مزن ام نف کرده دا بنیر کنگره که ما ام لازمه که کرد به دمک لز کنگره که خود نتوی چه بکن یک که لهمبری ملت دون کم بیجن ام یکن یا دیو بنگه ها که خود عسکری کم چه بکن مثلا ام هین با کردستان آوانه که ام بونه 5 پارچه ام بونه 6 پارچه هر یکی کردستان خود شکلیه ام ده پارچه که دا ام مسیح پارچه کردستان چه کرنه ام لازمه واتسناج ورترا بکن که ام پیشی ام بخوابون یک ام بین ای عرب جی ای ترک جی ای فارس جی ای اروپی جی وانه جی ورن ام بی ام جوار حرمت بکن راستی جی یعنی تشتی که ام فقط میلیون انسانن ام فقط میلیون انسانن لازمه ام شرم بکن یعنی دوی مرحله دا که ام نکاروی 3,000 انسانی خور داره به پارستایه امین دو خواستن ام دویجن اشته نظام اشته مافی میرووان ای میرووان فلان میروواتی شرط تنیه که کی هاتا که هاولی بکشه وانانه آل اسرائیل بنیرم اسرائیل جبوی که گاز آب که کام مافی میرووان ام لدیروکا آلمان بنیرن دیروکا فرانسی بنیرن ام دیروکا امریکا وقت انسان کشتن یعنی بی شهر بی کشتن بی او تجاره وانا لعوه نانیرن لپرتوکا مافی میرووان لپرتوکا تشتیدی دجی بگو من مری دموکراتی انسان دون بکی اوی خواه اولمند خواه لبری بر مری تم جخارا پولیتیکا که خواهد بکه که او دویشن less minute risk analysis یعنی او که آنالیتیکا که می هیوه یعنی یا دقیقه داوی ام چه بکنه او که ما مرکزی هیوه پولیتیکا که مرکزی هیوه ایما کرده او ما تنه اما هر یک تشتک دویشی و جارن ها هم دویشن که işte kasada ها کریه نظام پشمرگه ها بیه نظام ای باکر ها بی ای باشور ها بی ام ما دجمنه خال برچاوی خوا ما دای اولیو کیه ام به هفت کتنه جبر وایه لازمه پارتی کردی گشتی لحف رونن لسر پارتیا تشتکی او کنگره یا ام بیشن که ناف چد بیشن برا بیشن تشتکی وسا ورنجم هفته هر کس اوی اندامی خوبش نویداره آل ناو نتوی لامریکی لگی داره و احیاته هروی داره جغین ویجی و تشتیدی هانانی کم یعنی هرو علاوه المخه صبح فارس المخه دو صبح این ایران اینها ترکمن در کبنه آذری در کبنه المخنه راسته یعنی گلکس پاس ماجی جوارا دم خوش یکی خبره که ایشب باش چه بو عقید قبایل ایرو بوکسه دا او کازانش کرد تک خبره کرده باش ایشب وایه بو او مجی بهیست لی استام واتیا و نزانم یعنی او ماچا کو کرن تشتکی پرمزم بونه باردکم اری او د بوکسا یا ام بین یا به اوی مزن یعنی بی اونها شامپیونه همم اوی شامپیونه ده د راوند سسیا دا ل اوی خو ناقاوت کرد zaten lorda jî pir tiştê ser Kurd û Kurdistaniyê gotin Kurdiş pawad gotin
عقیبی ویکی بو گلو اوه کو یکی پولانی و این بری دهنی نپیر درکت تلویزیون گوت پولنش پاوا گو از اوه پاوا پولانم فلان اگه چی گو از گو اوه این راست کردش پاوا ناتیه از بار یک هبو اسپی حسیابون که دنیای ده کس نکاره وی تک ببه او سکه اگه اشتن ها لازمه کل هم بری وی در که تمام او یکی اوکراینیه چه ورزشه؟ او بوکسه بوکسه اوکی بوکسینگ باش ام خاطر هوانو ام برنامه بداوید کن ام خاطر جهب دخوازن از گلکس واس جوانا تمام مالته و باور کرم که گوتنه که من استخوازم گوتنه که داوی ببیجم تمام جکراماته و جکراما بیناران جکردان تی خواستن جکردان هرمین آزاد هرمین کردی آزاد دوید آستا دموکراتی و آستا روزنامه‌گری بلند ببه مروف گاربه آزاد بپیوه بیکو هنک ام ببیجن رقابت لسر اخافتنا مروف هبه دوید مروف چه بخوازه دبن ام ببیجن دبن سیوانا ام ببیجن روژاوا دا یا باشور دا نکوش بمستا خراب کرنا وی تجربه وایک اید دیان بشین کردستان ای بندست وقت باکور کردستان یا روجهلات کردستان جو کردان تی خواستن یک درجه یکی خوش بندستیا چاندی خلاص کن بندستیا چاندی چاوا نهانی گلک درو لکردین می باکور هاتی کرنه ده پرتوکین ترکی دا ده زمان ترکی بخوادا ده پرتوکین دیروکی دا که ترک نظام چنه ترک مخابن از ناخوازم چتکی یعنی لسر نتاوه ترکی ببیجم لی مخابن در وی ترکی هرم بلیره لا از دجمناتيام بنتاوان راتنا از يعني قال لك انا ترك از قال لك جوان قصدك مواك اسماعيل بشكل وانا داوي بيجين كلام كرد بس اوانا كرد حقارات الكردان دكن دماد بيجن فلان كاس كرده اصلي خو كرده فلان كاسي كو اوانا بيجن اصلي خو كرده شرف كردان تنكو يا كرد به اوانا دروان دكن جبوي كرد خو نزم ببينن يكي جارنا بيجن يكي وك حكام فيدان ونظام تشيك اصلي خو كرده اوا دروا اصلي وين نكرده دوید کرد سربلند ببن و دوید خوش دروان و بندستیا چاندی بندستیا چاند ترک جه در کردن و وقت پنگاوه یکی ببوره مدرش کرد گلک سپاس دکم مالاوی آوا دوی نابری ده محمد Özdemir اشتراجی گلک سپاس دکم توجی هرهبی ماموستا اتخاذم تشتاكي بيجم ساعاتي گلکی درنگه بیجی ام داوید کن تماما مالتي آوا به ماموستا شباش سرچاوا تشتاج ما پرسی و تاگو ام چه بکن ایجا چارام چیه اجل سر بیت کارم تشتاگ بیجم نها کو ام بیجم گنده کی هبه ام بین 100 خانی 100 مال تیدا هبن کسی کش در و وری اشکره یعنی کشه کو 101 مال مرزانه و کش در و خاطیه نوا گند و یا نوا باشیر نه وره یعنی آنها کتب بیجی اوا یک کسی که و 5 کسی که هات کت نوا وی گنده نه عردی ویه نه خانی ویه نه خورنی ویه نه قد تشتوی تونه هل بر رزق مرفاش خودیه لی تشتاکو قانون تشتاکو برچوا ایزاه نخوازه تشتاک بیتونه نها کو دفر دا اشتد اراده انسان تکبت دوره یعنی قدر انسان حلبش خودی زانه چه دفعه چه وقتی چی شد که گوره یا قدرات دنیویسه لی هلبت اوش اراده انسانه یعنی انسان کو بخوازه تشتا دست خود دوی نخوازه یود که در یعنی از سنید کنم بیا بیم ما مستهش بیا زیترش حدیم زیتره استغفر الله مالتی آوا گلک سپاس فرمت دکم آن روش تراجی گلک سپاس هوان دو خاطره و سبه بنوچین خیره ام دیسا به هورانه خاطره و سلاو رئیس